Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Life. If ufuna nje ukuhlezi updated ngezinto ezenzeka la emzansi, ungakhohlwa wembuye ukuthi usubscribe kule channel and uphinde phela uclick ibell for ama notification. So kule video yethu namhlanje ngizokhuluma amathize ozalo westory sithinta ifamily kaMhlongo, amathize angayo inyanga kaJune kulo-ke Uzalo. Ngizoqala ngikhulume ngumuzi kaNjomane namabhizinisi akhona. Amathize-ke baveza ukuthi umuzi kaNjomane namabhizinisi akhona bazowafaka okushini ngenxa yokuthi-ke bakweleta i-tax. Khumbula ukuthi usibonela ade ebhizi londara imali kanti akayikhokhi i-tax yamabhizinisi kababa wakhe. Ngidlule phambili kumathize baphinde baveza ukuthi-ke umalume kaNkunzi ongubaba kaNomkhosi uzodlula-ke emhlabeni and baphinde baveza ukuthi-ke uNomkhosi uzosola uNkunzi ngokudlula kwababa wakhe emhlabeni. Lokhu-ke mbukeli kwenzeka emakhaya kubo kwakhe uNkunzi. Khumbula ukuthi uNkunzi wahamba emakhaya ngenkathi-ke qeda kuthola i-call kanti ngapha kusibonelo benogabisile banenkinga yokuthi-ke umuzi ufuna ukudliwa ngenxa-ke ye-tax and baphinde baveza embukeli kumathize ukuthi uGabisile uzoreceive indaba ezibuhlungu kakhulu and baphinde baveza ngapha esayidini ukuthi usibonelo-ke impilo izobe incinyisa izobe inzima impilo for usibonelo kodwa-ke unjinji uzo-offerisha usibonelo ukuthi usibonelo erani kwaNjomane uNkunzi engazi ukuthi-ke iphethe uyena-ke unjinji. Okunye ukuvela umbukeli kumathize ukuthi-ke uNkunzi uzobe ebhizi emakhaya ngendaba-ke Nomkhosi ukuthi beyi-chief ngoba phela ubaba wakhe uzobe sedlulile emhlabeni. Okunye kuphinde kwavela kumathize ukuthi-ke uGabisile noNkunzi bazoba-ke nokuhilizisana ukuxabana ngenxa yokuthi uGabisile uzobe efile ngathi uNkunzi usemshiyile akasamthandi ngoba phela uNkunzi uzobeke semakhaya ngaleso sikhathi and baphinde baveza-ke futhi ukuthi usibonelo uzogcina esebenzela unjinji. Okunye ukuphinde kwavela kumathize ukuthi ukusebenzisana kwakhe usibonelo benonjinji ngeke kube nayo-ke impumelelo ngoba-ke kuzoba ney'ngxabano phakathi kwabo and noma swazi uyena umuntu ozobe zama ukuthi esize. So mbukeli amathize amalapha-ke amathize namhlanje ngizophinda ngibuye futhi ngu-update ngazo-ke indaba-ke ezenzakala kuZalo. Uyazi amathize abakuniki yonke information ukunika lokho nalokho so wena usungayibukela kuZalo enjoy. Hayi ngithi-ke nje danki ngiyazibongela.